Aberystwyth ar ôl rhediad anhygoel ym mis Tachwedd. Wedi colli lle yn y chwech ucha. Ar wahaniaeth goliau yn unig. Gyfartal gyda Caernarfon. Wrthi Callaway ymosod. Mae pwysau arnyn nhw nawr I adennill y lle yna. Chweched safle holl bwysig. Safle Eiredd. Drenewydd ar y llaw arall, bydde fuddugoliaeth. Bron yn sicrhau I lle yna. Wrthi Callum Roberts ymosod ar y dde. A'r penni ar y gynnar iawn. Mitchell yn sgori a tîm cartre ar y blaen. Hanner can eiliad ar y cloc. Ac mae Aberystwyth ar ei ôl I. Gŵr ifan Callum Roberts ar y chwith yn achosi'r problemau. Croesiad yn beryglus. A'r amddiffyn ddim yn digon effeithiol. Mitchell yn codi ac yn penio honna I mewn. Kenton ar tabliad, Bangford ar flic. Baines ymlaen at Amadi ar flic. Callaway yn mewn yn erbyn y golwr. Yn ei tharo I llydan. Bel i'r canol ar flic clyfar gan Amadi. Yn rhyddhau'r asgellwr. A'r ergyd yn cyffwrdd oddi ar gos Dave Jones y golwr yn diwedd. Ryan Edwards. Glyfar tu fewn. Cody Ben yn gweld rhediad Declan Walker ar y postyn pella. Walker yn drwm i'r canol ond y bêl dal na. Callaway yn ei gosod I. Baines ar ergyd. Symudiad yn dda. Callaway yn ddigon amyneddgar ac yn ddigon effro. I wybod fod Baines ar ymyl y cwrt yn aros am rhywbeth. Ond Dave Jones unwaith eto. Yn dangos pam I fod yn un o'r golwyr gorau yn y Gynghrair. Callaway. Bentro tu fas I Roberts. Pas dda, glyfar tu fewn. At Amadi ar ergyd! Yn erbyn y postyn. Callaway yn parhau. Mas am dafliad ma hi. Ond am ergyd gan Rio Amadi. A'r gwr o Iran yn tanio fodfeddi o union i'r sgôr. Roberts. Mitchell. Yn troi. Phillips. Yn creu lledd I hunan yn parhau. Pas wych. Jegat Rushton! Neb yn codi'r blaenor ar y postyn pella. Ac yn union fel dydd San Steffan, Phillips yn darganfod Rushton a Rushton yn ei chladdu ddi. Fletcher. Bamford ddim yn cam sefyll. Mae 10 llath o flan. Yr amddiffyn a Bamford I gladdu ddi falle. McCormick mas yn gadarn. Sawl tro ni wedi gweld hynny y tymor hyn. McCormick yn rithro mas ac yn rhwystro'r blaenwr. Cyfle Aberystwyth, Gic Gornel. Mae'n taflu i'r canol. Yn codi mae Wallacott oddi ar y linell. Craig Williams i'r Drenewydd. A Ryan Wallacott yn codi'n uwch nag unrhyw un ar peniad na. Oddi ar y linell gan Craig Williams. Walker, cyffyrddiad clyfar. Amadi ddim yn cam sefyll yn erbyn y golwr yn ei chodi ddi. Gol gysur efallai wrth i'r bwrdd ddangos fod yna 5 munud I ychwanegu. Y Drenewydd yn ildio yn hwyr iawn yn y 90 funud. Amadi yn sgori. Gwdol i'r canol. Rwan. Walker. Mendes. Lawr ag yn y cwrt Cosby. Fe ath lawr yn gyflym. Mills Evans yn gadael I Mendes wybod be oedd meddwl o'r dacl. As away performances go, it was a good performance, you know, and as you say, we've done everything. It didn't look like we were going to score at all. It was just one of them days when the luck's against you, nothing goes right, but we managed to get one back, and I'd like to see that penalty again, the penalty decision in the last minute, you know, it's either a yellow card or a penalty, and it was neither. The ref said he slipped, so we'll like to see that again. And as you say, when things are not going right for you, you don't get them decisions. But I can't ask any more from the players. They've come here, and you know we've had a right go at them. And as you say, we haven't won the game, which is the most important thing. Look, I think, you know, written off at the start of the season, I think I said we were favourites to go down, bookies' favourites. But, you know, I think that's 6 seasons now I've been here.
think that's the 4th season we finished in the top 6 and the 5th season that we've qualified for the playoffs. So that's good going for a club with our resources. That's really good going. That's testament to what we have here on and off the pitch, from everyone, from the supporters to the board of directors to the staff who are excellent, to the players who've been excellent as well. And look, it's a really good achievement. It's the equivalent, winning the leagues for it. So that's how big of an achievement it is for a club of our size. Fingers crossed we can, if we don't finish in the top 6, we make sure we finish 7th, and that gets a place in the playoffs at the end of the season. So we've got a great deal to play for, and fingers crossed we get that bit of luck.